Ini Pak acara apa hari ini? Ini kurban, Pak. Kurban di Lebaran Haji. Oh, Lebaran Haji ya. 3 ekor. Oh, 3 ekor ya. Ya. Biasa ini kampung apa nih Pak? Ini desa Pulau Masjid. Oh ya. Coba yang pencetan ini. Kayak itu coba yang pencetan. Itu yang bekal. Hebat dah. Modin hau nape le kendi bampo tipun nah. Udah kadang rumah le ini. Betul ya? Ya. Jom sudah. Laju. Cho you hai hai ha. Padahal kan bapak mau jemput. Yo kiranya mau je hang yang pergi pasang ke boleh ke itu. Tu bapak. Nanti lagi apa bang? Awak-awak lempunya yang hana jiwom tu tadi. Piai mong. Apa ni? Saya mau cek ni. Mau cek lah.